弟兄姐妹平安，周间信息题目：他担负我们的忧患。今日ku milaya paitu lalaya pen ita abases。圣经哥罗西书Kolosai 1:1 4 kusafau tanggal 5 kusafau tusir. Uya mi palitai ditanan tiris atau riket no kajirarawan itai pateken no kawas ijujika mi palasawas. Pakai ni ni Kristo ijujika ku bipalasawas tu sakuan no mi kuanai atau cisa kuanai kawas. Patirengan ningra itam tam ku ni palitan ningra. Mapataya kacirarawan ita tu anuf no direng iti yahu. Pakai ni Kristo cucika mi urung tu rarau atau anuf no direng ita. Uya mi palitai di tanan diris atau riket no kacirarau ita pateken no kawas cucika mi palasawas. Misa tekesan mi tiris guna tiris. Matupa anay no ji tasahai tamsau guna tiris. Ucajitu klong jingga tuya kiam. So sang itini iroma pangcarai curhat tuna ji rarau kupurung no tam tamsau saka. Ai ka tatu klong changra mi rawut tunini silai kawas. Mafana kita tu nano kacirarawan ita cikiam ikawas. Matia tu ma tirisai ku gangan tu kacikiaman tiris ita. Caci turun kita ami urung tuna kiam. Nikau lira, saai bakafi ruk kita, ami patikul tu mi kiaman ita. Kansyaan ita ku tapang, tuya mi palitai titanan tiris atau riket no kacirarawan ita pateken no kawas jujika ami palasawas. Mi patunekan riket kuna mi turu ai tu rarau tiris. Ta awak ai tu kuput tuna pipalasawas ni yes kapatsekan jujika. Kuna macait jujika ci yes. Haru rarau ita macait. Unutireng ita iti yahu. Mipa kukutai titanan ma tirisai rarau matati ngaca kuna ma pisahai palafu ai. Kafanaan ita kuna mi pauripai titanan jujika. Pipa sasiur tu falucok kita tu rarau. Itia mi layap kita tu pipa urip di yes. Mapalasawas tu ku rarau. Mapahlek tu ku ayah wai masa mama nai. Pa cakatan kawas ku tireng ita. Mengalai malacetsai atau tapang mapatsek jujika. Mapataya itu rarau dia kita. Kinapatay kita tati hai anuf no tireng. Awai tu ku kasakihar tu maan kasa tu anuf no tireng atau palafu ai itia. Pakai ini jujika ku saka luas ita. Pakai ni tapang ita ci yes
ku sapa garuis ita. Ma baru mak mingku pinangan ni yes urip ita. Mika putai kita ji Kristoan mapatay matatlem midiaw maurip urumuasay tu ji yes. Mi hobong tu asataay ko tsay pafahiyan sarikaka. Saay tu kanga ay ko han ningra. Suar sancingra magari angay no palafu ay kako. Saladi maasan kumaying ko tireng ako. Pata of nuya mi liso ay sarikaka. Saay ka maan ko na tatanca isu. Itia nika tatanca isu masuli nga ko ijer ni yes. Tanatekay ko kawas. Rari ma kita awa ay ko maanak yatsa. Mainom ko faluto ningra ami tengir. Sari halaisan mapahanhan ji yesan. Malu ijer ningra ko ijer ni yes. Maluwis itu guna palafu ay. Now hani malah tireng ji Kristoan ko min no pinangan no kawas. Pakai ini kala tsai namu aji Kristo ko saka marayap atsa namu ko ka lufah urip. Mina nai kita tu ijer atau bihasilli no falutu no mita. Mitu ji yesan. Nayapen ita ko ijer atau pakahadili ay falutu ji yesan. Kara ris mi raul ji yesan. Pakarayap tu ulah atau paslin ji yesan. Matini ay ko pi tahisang ni yes malah pakaluisay wawa no kawas kita. Amen. Mi turun kita. Wama kakarayananay. Pasadin kami itu maratireng ji Kristoan ku minno pinangan no kawas. Pakai ini kala tsai niam aji Kristo ko saka malayap hatsa niam ko ka lufa hai urip. Utapang cingra ika ka no mi kuanay atau cisa kuanay kawas kisu. Pakaputen no kawas kami ji Kristoan ami liao paluas paurip na ipatay. Hapuren no miso ko raraw no niyam min. Pagani ingangay ni Yes Kristo mitulon. Amen.